Icyambere Monsieur Kalonji TV sur sa chaîne Kalonji TV, Monsieur Kalonji, il m'a accusé d'en être à l'origine, sans le moindre élément de preuve. Et comme si cela ne suffisait pas, lorsqu'un pasteur burundais, l'apôtre Mbayahaga, l'a publiquement critiqué dans une émission, pour lui c'était encore moi. À chaque fois qu'une personne critique M. Kongolo Jacques, j'ai le sentiment de devenir automatiquement le suspect désigné. Mais pour quelle raison? Je l'ignore. Excellence, Monsieur le Président, je pouvais laisser passer toutes ces accusations. Mais aujourd'hui, je réalise que les choses prennent une tournure de plus en plus préoccupante. Dernièrement, j'ai appris de diverses sources que M. Kongolo Jacques rencontrait certaines autorités à Kinshasa pour m'imputer des liens avec ce qu'il présente comme un groupe armé négatif pour notre pays. Selon ses propos, les services travailleraient déjà sur mon cas, au motif que je serais aligné avec des personnes qui sont à l'origine de la création d'un groupe armé négatif pour notre nation et qui roulerait pour le Burundi. Excellence, Monsieur le Président, le Burundi est-il aujourd'hui un pays ami ou un pays ennemi de notre nation? Car je commence sincèrement à être confus qu'un chargé de mission du président de la République nous reproche de collaborer avec le Burundi, alors que nos deux armées coopèrent officiellement sur terrain dans le cadre de lutter contre l'agression rwandaise. Permettez-moi maintenant de vous expliquer. Bariya bita ko ari zo nararibonye muri politiki ya Kongo bahagararira za mutualité z'abanyamurenge za Kinshasa na za Bukavu barimo ba Jean Scoy n'abandi. Rero nje ngatekereza ko uyu munsi Ganza nawe yashatse kuyiyerekana kugira ngo azamuke. Mwumvishije mu magambo yiwe yavuze muri la discours ya kasomera Gisegeti, yavuze ko yahujije Ministre Muyaya ngo na communauté y'abanyamurenge yo muri Amerika, donc karakagara mwabonye kagiye kwifotozanya na Muyaya cagihe kakaza no kwifotozanya na Gisegeti, zari kuri initiative za Ganza akoranye na ba Naele na ba Muyaya gutyo. Noneho witwa Kongoro ni ngaho byamubabaje, abwira Ganza ati wewe izukora ubikora gute nkane bitari mu nshingano zawe, unyinjirira mu nshingano. Urumva swat Kongoro nawe yarabonye ati Ganza karanseta ibirenge kandi wenda hari ahantu ari connecte, agize n'iminsi muri Kongo, kazi igifaransa gusumba Kongoro, kazi iryo ringara gusumba Kongoro, ko kwiconnecta kakamuramverse. Ipare ko Kongoro nawe yavuze ati uburyo bwo kwirinda uyu muntu ni ukumushakira uko mugenzi. Atangiraga kumuintimide, wewe winjira mu nshingano zanje gute uhuza Muyaya na president na mutualité bayiti y'abanyamurenge yo muri Amerika niko ni yakagara. Atangiraga nawe kumugendaho mutera ubwoba ndetse amushakira no kumufungisha nkuko nyiri bwite yabivuze, ndetse no kumwicisha kuko Ganza yishinganishije kwa Kisekisi. Aho icyo ni kimwe jewe ntekereza uko situation imeze hagati ya Ganza na Kongoro. Noneho hakazagamo izindi nyakabwana zo mu Kagara. Mwumvishe audio ya Gisaro, uriya wita Gisaro Gilles y'iminota 22 n'amasegonda 19, aho yasigiye asobanura ngo ntabwo bari kugwanya Kongoro, ntabwo bari kugwanya Ministre Gisaro, ntabwo bari kugwanya Député Levisi, ariko nibo baserikura abanyamurenge. Biriya abanyakagara ngo baza bitwaza kuvuga ngo umuntu ngo nimba ari gukora mu nzego ngo akorera leta ntabwo akorera ubwoko. No, izo sibyo. Icyambere n'ubwoko, izindi nshingano za leta zikaza nyuma. Ari byo twagaza kwirwa tubabwira hano, nico nzamba dukunze kuvuga hano sinje nyine, bari abantu ndaco bayobewe bazi ukuri. Yavuze ngo ikibazo cyacu abanyamurenge kiri hariye kimeze nk'icandi moko.
ariko tuba tugira ngo tubivuge hano bagasara ngo se mwebwe muri bande, mwebwe kubera iki? Ariko nibyo yababwiraga, twebwe ntabwo turi kurwanya Gisaro, ntituri kurwanya Levis, ntituri kurwanya Kongolo, ariko kameme bakwiriye kugira icyo bakora ku bwoko. Ese nk'ubu nyine bovaho, yavuze se nk'uyu munsi apana ejo, uyu munsi bavuyeho twobibukira kuki niki bakoreye ubwoko, niki babumariye, ari Gisaro, ari Levis, ari Kongolo, bitwa ngo nibo bari mu buyobozi, niki bamaze? Bazi ko nta urumva deja izo tuza tuvuga. Levis aba mu nama nshingamateka no gusinzira gusa, kohereza imfashanyo kuba mayimayi ngo bapfushije n'ibindi bisa nk'ibyo. Gisari we yaragiye akanwa arakadoda. Kongolo ibyo azavuga twese tuza tubikurikirana. Aba niki bakoreye ubwoko uyu munsi boramuka bavuyeho twobibukiraho. Arahindukira aravuga abanditsi Azarias na Moise barakoze bikomeye, ariko aza kuderuta ngo icyo bakoze ngo ni ukumobilize ngo mahoro, ngo no gutabara ibintu nk'ibyo. Ariko arabizi mu mutima wiwe yuko bari abagabo hari ibyo bakoze kandi ibyo bifatika byo gushima. Karagaya babo ko ntacyo bakora kandi batari hariya gusa ku bwa leta, bategerezwa kuba hariya no ku nyungu z'ubwoko. Ibyo nizo tuba tuvuga, bagahindukira bakadutera amabuye ngo yaye umuntu yari hariya ngo bayakorera igihugu. Yego umuntu ari mu gisirikare ngo ni umusirikare wa leta, yego, ariko se uzoja kuba umusirikare wa leta, leta yayisha ababyeyi bawe, yayikunyaga inka nawe ubwawe uretse za bene wanyu, uvuge ngo uri uwa leta mu gihe bene wanyu bari gushira ntacyo bamarira? No, ibyo ari byo tuba twirwa tuvuga. Nyakagara bamwe barabyirengagiza ariko barabizi. Uyu munsi gako habaye kuryana, niho noneho bamwe baba baza mu nzira nyakuri, niyo batogaruka, ariko ukuri barakuzi. Rero reka ndangize mvuga ngo abasangira guhemuka bazobipfa uko byagenda kose. Abo ni babiri baserutse, umwe ari mu nzego, undi araho karashaka ingene aja mu nzego, bazuriranaho barengukaneho kugezageza umwe uswate ahunze igihugu, uswate afunzwe akajimakara, cyangwa uzorusha undi imbaraga azomumena agatwe. Rero murakoze, reka nje ngarukiraho, bazamutse ni benshi, tuganire dutarame, ya murakoze, reka ngarukiraho. Murakoze cyane, reka twumve Murenga kuri karanye n'Itwakuzi. Murenga urahari? Ndahari. Muraho bene wacu. Yambo Turabasuhuje cyane, murakoze. ndi turabashimiye. Jewe noneho ibyishimo ntibituma mvuga. Hari umuntu twavuganye yambwiye ngo se ngo nabonye ngo Abanyakagara ndiko ndaribwa, araguma araseka. Ni kabisa ndiko ndaribwa, nta bantu barafungura space bankundebera aho ngaho gira tuje kwisekera. Akabi kaza gasekwa keza, Abanyakagara baradusekeje kabisa. kusigaho ufite ibyishimo cyane muri iyi minsi giko, sigaho ugaseka gusa ukarinda utaha. Umuririmbyi yararize ngo twararize bihagije ngo bigera n'aho twiheba, ngo Imana iravuga ngo nimuhumure ndabibutse. Niko yemwe, alo muri hano Eko nkuyemo uri igitangaza, ni ukuri seka rwose, seka pe.
Nukuri kw'Imana kandi uko niyo ndi jenyine ndi mu gutegera ibintu by'aba bantu ngaseka gutya ngatemba ntitaye n'aho ndi. Aba bantu barasekeje useke cyane. kandi turi mu gihe cyo guseka. Iwacu haratuje. Mu Minembwe amasoko kararema yeme. Narebye ejo bundi video ya kabiri ndishima cyane. Aho noneho bano bantu nabo bari mu kudusetsa uko bukeye n'uko bwije. Igihe numva bavuga ngo muri Zura abayumbe hakiba abayumbe ba kera bahagaze basenga binjiye ihuduma ngo yo gusenga muri Zura ngo ico gihe ngo baravuga ngo abarozi ngo batatayane. Ati murindire abarozi bagiye gutayana. None aba bagabo nabo batayane batangiye gutayana no kwishinganisha ngo bagiye koko baragenzanya bagiye kwicana. Ko mutangiye gusubiranamo nk'ababa kamure nawe buriya se basubiranyemo yewe ntabwo byoroshe ngo bacitsemo ni nk'amazi baratatanye ngo babaye nk'amazi yo mu gishanga. none ni gute Bafite baza bita amaguru ni gute baza bita wa muvura imbwa ziza ziriraho baza bawita gute n'umuhemani umubare umubare umubari none se imbwa zahuriye ku mubari zaziraho si uko umukerana ku magufa umwega yonkaga iry'iburyo udakonka hari iry'ibumoso umugabo none hari umugabo mabwabwa w'umunyamakuru yagisegeta arabasenga Ni ukubwabwaguza sister. hari umugabo cyangwa w'umunyamakuru ni umwe nk'ibikona mu isoko hari ryaremuye. umugabo w'umunyamakuru umwe yavuze ngo kongoro ngo yafashe ngo ibere rimwe rya gisegeti ngo araritamira ngo irindi arishyiraho ku bwiga. Utashaka ko hari uwundi urya naregumane yarayabohoje yombi niko konka umuzimu karabona konka kisekedi ko atari konka umuzimu ngo ntashaka ko hari uwundi wonka ngo ashaka ngo rimwe aguma ryonge ngo irindi yarishyizeho kuko ngo ararifuka. Ariko yeme ni ukuri muri ino minsi mumbabarire sinkibasha kuvuga ndimo kumva noseka gusa. Naho aba bagabo barasekeje baraje ngo baje kwicisha abanyamurenge baje kugambanira abanyamurenge baje kugambanira ubwoko ariko niyo yari amaherezo yabo ni aya ngaya kandi amaherezo yabo bose nibaticana nyine kuko ubu hatangiye kwishinganisha ngo ko barabagenza bagenzi babo ngo uko barabagenza amaherezo yabo bose bazoshirira mu mugozi mwa gisegeti hariya bagiye kubwagaguza neza. Naho kongoro w'ubu nyine kubera inda yamunaniye niyo yayituma abona ugiye wese kuzamuka. Use bano bagabo ugiye imbere ntaza akunda ko hari uwundi wogira gute wozamuka aza akunda ngo abandi bose bagume baje hasi. Kubera iki? Kubera amafuti. Ariko ikiba caraguteye kuva mu bwoko mu by'ukuri kw'Imana ikintu gikomeye nabonye cyanteye ubwoba, ikintu nabonye gikomeye muri iyi si cy'uwo kwihakana ubwoko bwawe ngo uzogira amahoro cyangwa ngo uzotuze ngo utunge utunganirwe. Mu by'ukuri kongora afite ibyago nkabijya bya Yobu. Yobu niwe wagize ibyago usibye ko Yobu we yaranakijijwe azi n'Imana. Naho kongoro we ni igipagani kiri aho ngaho ikintu kitazi Imana kigihahirana gusa. Nuko niko kimeze. Yobu we baraje baranamubwira ngo ibintu zashize abana bapfuye hariko haza intumwa imwe itararenga iyindi kaza ngo abana bawe bamaze bose bamaze gupfa, inzu ya mukuru wawe yabaguyeho, inka zawe abakarudaya barazinyaze. Naho kongoro ejo bundi mbaye haga yaramutoye
aramumanuka aramuzamuka kandi uko babanje kugendana barisoma mbiki babanjije kugendana ibintu biteye isoni bakagenda bagera iriya ni kujya umukozi wa satani ngo satani zigukoresha yamara kugukoresha ikagushira hariya ngo abantu bose ikagushira akantu harengeye ngo abantu bose bagire gute bakubona Akongoro nawe yaratumbagiye arazamuka kwa Gisegeti none ko baramumanuza amabuye ko baramutera amabuye dore inda ndende yawe ntugira ubwenge uri igifu uri ikigoryi wagurishije bene wanyu uza uvuga ibintu utazi kandi ari nako none dore araje yaragiye aje kwimanika nubwo hari yavuze ngo afite ipurusa 80 mu kwica abanyamurenge ngo agura za drone nubwo batangiye bamwe bakazavuga ngo yaribeshe tuvuge ngo yaribeshe kandi ari wowe wabyivugiye noneho umuntu azavuga ngo barambeshe ariko umuntu yaje aravuga wenyine none se muravuga gute ngo tuvuge ngo yibeshe yavuze ukuri ibyo nibyo byari he mu mutima we nibyo yakoze nta muntu iriya myaka afite nubwo ari igifu nawe nta muntu woje uhagarara hariya kuri social media azi neza ko ibyo ari kuvuga bikurikiranwa n'isi yose ngo avuge ngo njewe nagize ipurusa 80 kugira ngo twice abandi bantu baremwe n'Imana utaremye uzi ko n'umwana wawe ntufite uburenganzira bwo kumwica wamaze kumubyara ngo umushire imusozi ntufite uburenganzira bwo kugira gute bwo kumwica kavuga ngo abantu ubwoko Imana yaremye abantu bangana gutya isi ugenda ugahagarara hariya ku munara uhagaze n'amaguru abiri ukavuga ngo njewe ngo mfite ngo abajinga ese kuri uno munota umujinga nindi umunyabwenge nindi ubwenge bwawe ko abantu bose babusomye nabukorera ngo ubwenge bwe bwose dore buraha ntafite n'ubwuzuye no kurusha ubuke none dore bwa bwenge bwiwe bw'ubuhahiranda ese Kongoro azagira ngo icyo gikunduke c'inda yiwe yamunaniye iwe abandi ntibagifite abo bagisangiye byatumye bava mu bwoko bakaja kugurisha ubwoko ese uzugira ngo niki cyabajanye yanda yakushanye niyo yajanye na bagenzi bawe reka mwese musangire mugende muje kubwagaguza Gisegeti mwese ese uri kugira ngo uzobwagaguza wenyine kuzogeza ryari eko numvishe ngo urimo kwihaya ngo ubutunzi ufite ngo nta wundi ngo nta wundi uzabugera ngo aho wageze ngo nabanyarugabo ngo nabamasunzu ngo hose ngo inama uza wicaramo ese harya murenge mugerageze muvuge mugana kuri point kugira ngo abantu baze kubona umwanya abaza mutari benshi duhana hano umwanya sawa murakoze cyane reka tugereze aho ngaho turacafite igihe cyo kuvuga duhagarare ku munara turebe ibyaba ngaba ariko ibyabo ni ukuri mu by'ukuri birashimishije njyewe narababwiye ngo igihe cyo kurira carashize ubu tugeze mu gihe cyo guseka numvishije ikodi y'umurundi ahaye avuga uyu munsi yavuga umurundi ngo nibababwirire ndayishimiye ngo ese ngo turiko turazirike ngo baratwirukanye ngo bibashe ngo bajye bahungu ngo dushoka mu mutwe ngo ndumenye iyo bavuye ngo udushoka ko turiko turakora akazi bimeze neza iwacu baratuje bameze neza turishimye ahasigaye tugume turebe abari gutayana tugume twishime kandi duseke murakoze cyane Imana ibaha umugisha ari umwana amurera mbese ari umutunza ameze ko ari umufasha ibintu byose ariko uyu munsi ntashobora kumvugisha ngo ntazi icyo yikanze kandi namukoreye amamemo menshi ayo mamemo yose agenda arayakoresha ariko uyu munsi ntazi icyamufashe ntashobora kumuvugisha n'abandi nuko bameze so Tshisekedi afite abakonseye bari aho ngaho baba extremiste ba Kalonji n'abandi nta mwanya afite wo kumva inama za Kongoro
nta byagutungura buriya Kongoro kuba aba hariya ashobora kuba ataranabonana na Tshisekedi wenda ngo niyo nama avuga ayimubwire. Je ne pense pas, sintekereza ko bishobora kuba bihari. So iyo defete rero cyangwa iyo defete ya Minembwe yabaye ikaba iri kubazenguruka mu bwonko bwabo, ikaba yababujije amahoro, ikaba yabaryanishije, bakagarura n'amavideo yani bakagarura bya bibogobogo, bakagarura ingendo ze z'i Burundi, bakamugarura byinshi, bakabimusubiriramo, bakamwereka n'ukuntu yaje n'ukuntu ntacyo yaje kumara, bonyine bagahera iyo ngiyo bakaryana. Ngira ngo mwabyumvishije iriya audio ya Yulia wiyita Gisaro. Ni audio ifite iminota niba ari 20 n'ingahe, nanjye nayitegere, sinzantu nayiguyeho ndayitegera. Mbese mu by'ukuri barimo bararyana, bamaranye, barenda kwicana. Ukurikiye audio ukayitegera neza, barenda kwicana, baramara aho mu kagurupe kabo iyo ngiyo bari. So ubirebye rero ukabirebesha amaso, nubwo utari mu nama zabo, wumva yuko ikibazo cyo guhemuka, ikibazo cy'ishari bafitanye hagati yabo, kuko wenyine yabivugaga ngo muranshinja ngo mfitiye ngo Kongora ishari, ngo mfitiye ngo Gisaro ishari, ngo mfitiye ngo Rukema Levi ngo ishari, ngo iryo shari ngo njyewe, ngo wenyine yivuga ngo njyewe ngo mwene Sebintu ngo iryo shari ngo narigira nte, ngo ndimo ndastragolinga hano muri Canada ngo impagasa ngo iryo mbese urumva ko bagenzi be barimo ukurikiye audio nkaho bamushinja nkaho afitiye Kongoro ishari. Donc ni kanzira aho ngaho ebyiri ziri muri BGA, kuko niyo yavuze, niyo yavugiraga BGA, ngira ngo ni association imwe yabamanyota na wa wundi witwa sinibuka n'izina ryiwe, umwe bari bajyanye i Burundi. So mu by'ukuri ni ibyo ngibyo, ni magambo yabo niyo benda kumarana. Izo ka rero wazumva ko ari ebyiri, ugahita wumva ko bafite ibibazo bikomeye, ariko mu kubirebera kure ntabwo ikibazo ari ka ebyiri, kuko bose umugambi ni wo kumarisha umunyamurenge. Ntibakagombye kugira ka ebyiri, bose uko bangana, akagara kose iyo kava kakajari yo BGA n'abandi bose, gahunda yabo nuko ziriya drone zari kuguma mu Minembwe zikarangiza abantu, barangiza bagafata Minembwe bakazaza bakicara. Niyo yari target yabo. Rero uyu munsi kuba bari kwitana b'amashari, kwitana iki, ni bigaragaza yuko benda kumarana. Ariko rero ye kubwanye nkaba mvuga ngo Imana ibatize imbaraga bose imbaraga zikomeze zibabemo bose, kanko ari ebyiri, bakomeze bakomeze bagira imbaraga zo kumarana, bamarane. Buriya umwazi ntaba mutoye, umwazi ntaba muto. Tugize umugisha umwe muri bo byamuhitana, bakamenya ko yanakorereye Satani, yakoreye Tshisekedi, ko nta gihembo n'icyo cya shitani, kuko Kongoro si muzima, ari Oganza wamuvuze kuriya si muzima. Mwirirwa mubona ukuntu yirirwa kuri RTNC wa mugani, kubera niba azi n'icyo gifaransa ari cyashira imbere, ari cyo muyaya mukoresha. En fait kuri we ni kwa kundi bavuga ngo les faibles esprits ziba zivuga amazina gusa. Urebe nk'uriya Ganza, un simple vendeur wifuza zahurure irubumbashi, ngo yirirwa avuga ngo Azarias ngo akazi ngo Kinshasa ngo yarashinzwe ngo guteranya abantu gusa. Tiyarahari tangana na Azarias, tiyigeza na udukuru two muri quartier gusa turi aho ngaho, arebe ngo aravuga ngo vice president ni kalite yiwe na fonction n'utokubaha, yakubaha byibura n'umuntu aho yageze ukanakimwubahira. Ufite icyo kurusha ugomba kukimwubahira, utakimwubahira uvura umunyesheri gusa naho ngaho. Donc muri we ntiyarangiza atavuga niyo message yaraje gutanga yerekega Tshisekedi yuko arimo arakosora ibyo Azarias yari yarishe mu banyamurenge Kinshasa, iwe noneho byaje gukosora. Rero mubareke, ye numvaga ahubwo n'izi space muzireke, tubareke tugume turebe filime uko igenda, imvura hitambuka, ahubwo dufokasinge gukangurira abanyakaremi, kuko abatabazi benda kubageraho vuba cyane. Nawe uriya Ganza we irubumbashi si kure, nitugera ikarema azahunga, azijyana wenyine, nubwo Kongoro atamuhitana mugani wiwe nkuko yabivuze, azagenda. Naho Kongoro we murabibona namwe ko ari umuntu w'igisahira ndagusura aho ngaho, murabibona gusa ko yagiye kwishakira ubuzima, murabibona gusa ko we ni ibintu ibyo avuga ntabwo ari capable yo kumenya n'amagambo akontrola, ntabwo ari capable. Uriya ntabwo umuntu muzima yakwicara, nubwo wakwicara uvuga ngo wica abantu,
ngo ugende uzishyire ku gatuza, ugende uzishyire mu mutwe, ugende ubyikorere, ngo ni njyewe ugura drone, ngo operasiyo zose kuri point zero ni njyewe uzipanga, ngo ibintu ngo inama ngeramo zikomeye zo kujya kwica abantu ngo nta wundi muntu uzazigeramo. N'ubwenge bukeya biriya